Amin. Mugi panjenengan Yesus Kristus pangberikan kita saya sampaikan. Joni Bang.今天晚间呢，我们一起来讨讨不能没有耶稣。为什么要谈一个不能没有耶稣呢？Pada sore kita kuna sekarang ayat awal kuna si sama sama na kau kuna kasi Yesus tu singko kau numita rumah tamtau kau ko api hai kau ko dikaikit to kasasi ayawan ko sanay kau tamtau tagasan kau ni harapan mo na kau kuna sa sing kau tu ni makai ko yang pintu ke pintu rumah ko sa rumah。那在信心的测验当中，我们知道，有的人认为呢，我们有很多的方法，有很多
可以处理面对的这些解决的方式这样的话我们或许可以得到满分，但事实上在信息的测验中只有一个答案，就是耶稣才能够满分的一个成绩。所以那个比分好多辛苦好努力的，saya tak tahu sebab budaya kanan cuma san kami dengan hau nanti ye sama. Ado ye sama tulungan lupa budaya kalau kita kena bisa pintu singko tu minta hau ye. Kata yakin tulungan hau tu singko hau minta kena tapi ribut kena bisa kin anai. 所以可见呢，在我们的信仰当中呢，我们不能没有耶稣。同样在生活当中也是一样，因为我们知道我们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。Sama dengan hal kenapa bising pun minta mana, cakap ngai awak pun nanti sama. Anda tak pernah suara hal mau tu kena kawali minta, nanti aku mau macam kaya kurang bisa tarik lagi nawai hawa sisi dengan karai hal mikirin itu atau tak mungkin hal tidak. Atau awak pun nanti sama anda naik hawi, wah kan naik hawi tak mungkin hal tidak kita dan harapan. 所以我们不能没有耶稣，没有耶稣的话呢，魔鬼就会很容易的来吞吃我们。但是我们有耶稣呢，魔鬼就怕，因为我们会依靠主耶稣，信靠主耶稣。好，那我们从圣经里头来看有关主耶稣在走海面的时候，我们看到彼得的反应怎么样，也让我们知道说在信仰当中我们不能没有耶稣。Talaga bi kalau maka kaunya sama itu dikatakan kaunya nanum kau lapanau nata rumah kau karania sangkura suara kau lapanau kau karana rumah kau pun si sama itu dikatakan lapanau kau sama dari kau terpengaruh rumah kau nanti ditiru aja terpengaruh nana mana kau bisa kena kepising pun bisa sebab ngaya kau awak kau pun si sama。Anda tak tahu kita dengan kita yang kira rumah tangga. 首先我们看马太福音的14章，那个在这里说的马太福音就优秀，马太福音就优秀。我们看马太福音的14章，14章里头谈到什么呢？我们定一个主题叫做彼得听见耶稣。Jadi ini pada mati saya itu nama dari Juyong Syok. Nona minta kawi una si Yesama. Sorry nai romakat di sini kapten kau nanum nuliar sakura swan. Sa nona minta sini tu na mata ini Juyong Syok. 我们从24节来看，看到27节。马太福就用说了，你就用色你就用色。那时船在海中，因风不顺，被浪摇撼。夜里是今天，耶稣在海面上走。往门徒那里去，门徒看见他在海面上走，就惊慌说是鬼怪便害怕喊叫起来。27节，耶稣连忙对他们说：“你们放心，是我，不要惧怕。”好，在这个地方，他们的好多的话，kata itu nanti sama masyarakat tahu Rasul telah mengambil kau Tamina, anulah dia sama, yang misalnya Amira, selinai, bila kau tu hau yang armanai hau atau misalnya dia sama tu Tamina, dan kan hau tak ada lagi, selinai hau satu sulit sendiri kurang Tamina, dan bila kau kembali Amira, san hau kurang si dia sama，因为阴风这里谈到说不顺，所以呢。
波浪摇撼这个船。那耶稣呢要到门徒那里去，所以他直接走在水面上。那个加利利说加利利海，事实上呢是加利利湖，是格里沙勒湖，是个湖了。所以呢，主耶稣走在上面的时候呢，他们以为呢，很多人看到主耶稣，门徒也看到了，以为是鬼怪。哎呀，结果后来他们到中间你好了，他看那个不干好的话，那好为哇，大高啊，谁都别讲，说到还没有干好讲的。Sekarang setelah putraku kau ni sama ni putraku ni sama， 所以我们看到彼得呢听见耶稣，听见什么？听见了耶稣的呼唤。你那不好，bilkan kau ni sama ni bilkan ni sama， 我们看27节，这里谈到说，耶稣连忙对他们说：“你们放心，是我，不要惧怕。”好。我们看到主耶稣所讲的话，在信仰当中，甚至呢，在人非常无助，甚至惧怕的时候，主耶稣却讲了这段话。彼得听见了主耶稣所讲的这段话。主耶稣说：“你们放心，是我，不要惧怕。”上来他们都那么不放做，Aku angin， 这是多么有安慰，甚至呢多么让我们感到非常的抚慰的这种话。saat itu ni mahabbina kalau kita sama ikan tu那么不放做说你们放心，我告诉是我，不要惧怕。我们看到主耶稣在圣经里头对那些惧怕而且不知所措的这个管会堂的这个父亲管会堂的父亲，因为他的女儿被这个因为病所以就死了。bila kura saya alami tidak ada pakai ini kena ciangai baru sama dan sampai hal atam tahu sama那个三姑也sama， 同样的主耶稣也是这样子来安慰他们。那我们今天呢，我们也必须呢从主耶稣的这段话呢，让我们得到安慰，让我们也能够得到信心。Sampai di sini tuan sapu au ni sama tuan mihima au mutiran tu ya mapatayai wa hadana itu ya mihima wa itu keukai hadasa. Hatila ai tu sapu au ni sama tu ya wama marawama ai hadana. Maka tuan sapu sebenarnya tuan bisa au ni sama。 所以我们看这个马可福音的第5章，马可福音的第5章35节。5章35节，Marko dan Usiono 35节，5章35节，还说话的时候，有人从管会堂的家里来说：“你的女儿死了，何必还劳动先生呢？”36节，耶稣听见所说的话，就对管会堂的说：“不要怕，只要信。”在这个地方，我们看主耶稣对管会堂的，因为他的女儿死了，他就很慌张，甚至呢不知所措。Puna itu kaya hanadai hawi suri na ila hawko masakakay ng tinirumah nila suara hanadera ayah bapak saya itu ya wabak ngiso mana tangangan kayo hawko na sinsi tu ini sao hanumira maka ngirin pa haw ni sama。 那耶稣听到这句话呢，就说不要怕，只要信。这句话呢，我们要记在心中。当我们在患难当中，当我们在不知所措的时候，像门徒这样子的遭遇的时候呢，我们要记住不要怕，只要信。就像主耶稣对门徒说：“放心吧，是我，不要怕。” Sa hindi ni mahabilang lumita. Agad si Ani
pakai sekalian sana hau suara hau ni sama. Uji apa pakai sekalian, pakai sekalian hau kita tu nanti sama。所以我们看到在这里，我们这个彼得听见耶稣，听见什么？听见了主耶稣的呼唤主耶稣的呼唤说：“你们放心，是我，不要惧怕。”所以今天同样的，在面临不知所措或是在恐惧当中这句话对我们是非常有利的不要怕，只要信。甚至呢，耶稣说：“你们放心，是我不要怕。”好，我们再看到当彼得听见耶稣的时候呢，他听见是耶稣结果要就近所以我们看到听见是耶稣要就近，这个就是彼得他知道是耶稣所以他就要亲近主耶稣，到耶稣那里去。好，我们看这一段我们翻回来马太福音14章，那好的味道。爸爸，我那去彼得罗，我那去什么神好味？Sabira ulau， 我那去彼得罗看的。那我们看马太福音14章28节，14章28节，彼得说：“主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”这是彼得需要耶稣在这个时候呢，彼得要到耶稣那里去他要请求主耶稣，他听见主耶稣他要就近maka ngira hau ngira hau cie sama sanai hau sabi ini hau sakatai hau hau kuna cie sama hau kuna cipitiru。为什么呢？我们从圣经里头来做一个查考在诗篇里头谈到这个诗人他为什么要就近耶稣，也让我们从当中呢可以了解彼得当时知道耶稣的时候呢，他为什么要就近耶稣呢？那mana sabi ini daw kung nasipiliro kung nasiyasaman hakya baka nito na bibigay sa ulit dengan好的那个保罗做好的我们看这些诗人他的诗歌里头呢，他们为什么要就近耶稣？他就近耶稣有什么样的帮助呢？有什么样的意义呢？我们看诗篇73篇，诗篇73篇28节，诗篇73篇28节。詩篇73篇の28節，28节。但我亲近神是以我有益，我以主耶和华为我的避难所，好叫我述说你一切的作为。我你操作那你阿萨，那你马上那你sangat murahiu，一定要好分你特别的好期待。这边是亚萨的诗，也就是在大卫时代，专门在圣殿面前要唱诗赞美神的这个亚萨所以呢，他说我亲近神是以我有益同样的，今天彼得知道耶稣他知道说我要亲近主耶稣是对他有帮助。为什么呢？他说我以主耶和华为我的避难所所以这个时候很需要耶稣因为这个时候呢风非常的大，而且呢这个船摇来摇去，没有耶稣就没有依靠，没有耶稣就没有避难所那么ini hawi pada sama naik pada harus ada video san hau hakidan hau lemita usahakan ayah hau lemah ang ingin hau tuama tu kawas na ila hau kita lipian hau lemahku wasanai piti ahingan lemahku sanai hau nabi ulisai hau terakhir hati lain tu harus hau nabi video anak hati lihat satu nasuna so isa tu kena tabina kanan daya hawi ila hau tak kaya terapali Dengan awak kuna cie sama awi，我是什么神？我是哪一种？所以今天呢，同样，当我们听见主耶稣
是主耶稣的声音的时候呢，我们呢理当来亲近主耶稣是对的啊，像彼得一样啊。所以呢，我们看到第三个呢，耶稣这个彼得听见耶稣的时候，他除了听见主耶稣的呼唤，他也听见是耶稣，他要亲近。那第三个呢，听见主的话呢，他就前往了。Matangir lumira hau ko ya pacaku hau nuna niye sama. Sana hau sama na ko caku hau niye sama to na sipitiruan. Sana hau 我们看主耶稣他怎么回答他说主如果是你请当彼得说主如果是你，请叫我从水面上走。Ano gitu ama? Ini kaku para katan kaku to nakakang nunano. Ananai hau ni pitiro hau sama setuku saku hau ni也sama。那耶稣怎么回答呢？我们看29节我们看马太福音14章，马太福音的14章，14章29节，就丢修了，你就丢些。耶稣说：“你来吧。”彼得就从船上下去在水面上走。好，我们看到在这个地方彼得呢这个耶稣说你来吧，彼得就从船上下去。好，所以这个是彼得呢要就近耶稣了到主耶稣那里，听见主的话就前往。这是彼得呢他需要耶稣，因为他听见耶稣的呼唤，然后呢知道听见耶稣的时候，他就要就近主耶稣，然后呢听见主的话呢，他就要前往。Saka matangina hau na ni pitiro pirkar hau ni sama. Suri na hawi akakangi ukako sana hau pura pirkar hau ni sama. Suri na hawi mahana tapon na si pitiro matangina to no kira. Hai ci sama satu hawi dia to sapi ngidau kuna si pitiro hananai. Ira satu putaku ni ye sama hawi kata ini hananai hau kaito hananai hawi sama saka sulinai hawi tufu sakura pitiro na ni tinikap kang utamina。所以我们看这个彼得呢，他对耶稣的那种渴望就近事实上我们从圣经里头呢主耶稣也希望我们呢到主耶稣那里去因为这个时候的彼得他的心里呢没有得到安息，他需要耶稣sana makapili mo na si Pedro hananay hau hatinay paru sa ina baba nak matagilan na merakura siya sa mahawi sulinay hawi biingit kata-kata na hau to na siya sa mahawi saka na nagantay din nila no siya hawi hindi hau nanay ay ko na siya sama tutang sa hau katay na hau tiniranan na ina hau kuhanhan sa puswar hawi hau kukaniyo。所以我们看从圣经里头主耶稣也希望我们人都能够到主耶稣那里去让我们呢身心里呢得到安息。好，我们看马太福音的11章，马太福音的第11章28节，11章28节。凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。misal-misal inurong ananay hau kartangay inurong atam tao hau katay itakwanan walira tulungay luhan hau lubira saan hau pusuan ni sama kita utang daw ako kakaman inurong hau ayaw marulay hau kakulit isang may hau kulit sa hau tayo ni kita hindi kaayaw ni sama ano kita ikayaw hau niya sama hau ko simpay no parusot inurong no parusot ano kita apa nukur hau sakata ila ko han hau no parusot no mitasa。所以我们看到呢，彼得为什么要就近耶稣？当听见耶稣的时候，他就是希望心里呢得到安息有依靠，而且有避难所
对他有益对他有帮助，就像诗人呢所谈到的有避难所ila pikiran ila pikiran ila hautan tahan好minta，这就是呢从彼得呢听见耶稣这一段呢，也让我们知道呢，我们不能没有耶稣了不能没有耶稣。那第二个，我们看到彼得彼得只见耶稣的时候只见耶稣刚刚是听见耶稣，只见耶稣这个很重要在我们的信仰当中。Saka ini hau masor hau dengan hau cie sama hau kumandang ngai hau dipitiru sana. Nona kapisimpu lumita hatirato. Ano manang kita ayah hau lumita ananay. Ano cie sama atako manang ngai hau lumita hau ni. Rahula ya itu lungai lumpirakui hau lumita. To kahira-hira ananay Miami kahira-hira ananay hau kakendaan lumita. Atau ka hira-hira akata anata puna suara kawi pekan dan marakui penumita berikan puna suara anak rumah tu soni rumah suara atau penumita saka udah asal suara penumita kawi ulang ngaji sama punya mendengar ini saat ini pitiru sana puna asal suara 我们看来谈彼得只见耶稣的时候，我们看马太福音的14章。马太福音9用6你就9节我们看彼得只见耶稣马太福音14章29节，29节我们看到中半段谈到29节，耶稣说：“你来吧。”彼得就从船上下去在水面上走所以呢ini hawi pahapinan hau nomita lahkan satu hau puna si pitiru ini kurang kekang hau no yang nanong sana 我们看到在这个地方，当一个人当彼得是见耶稣的时候，他可以跟主耶稣一样走在水面上，为什么？因为他心中他所看到的只有耶稣为依靠他什么都不怕所以呢很多事情呢没有办法来去扰乱他，没有办法来缠累他，他就很容易呢来走到主耶稣那里，是信靠主耶稣的原因，因为只见耶稣了。Saka ini mahapinan lumit. Ano sige sama ata ko raman ng ngay pa lumit. Aw pa ng lumit ako nayami. Aw pa ng lumit ako ada ulang ang siya sama hanata awi. Kan nayo ang marakuit aw lumita. Irahaw ko lungay no tanuswar awi tanu pinangan aw na dipidiro awi tining rakasan. 所以我们看到圣经里头在教导我们约翰一书第5章，约翰一书第5章，约翰一书公在播秀。第5章我们看到第4节说，第4节，因为凡从神生的，就胜过世界，使你们胜过世界的。就是我们的信心。好，那个今年ikaw sa kasubutan hawi, marami kayo tumira ko na sikay. Sa kapakaroy, hao namita ko na sikay hao, kuya singko no namu sa。彼得呢，只有只见耶稣的信心，所以呢，能够胜过世界。这个海这个水就好像地表呢，怎么样？就好像这个世界一样。世界的试探，世界的罪恶，世界的各式各样的诱惑所以当我们只见耶稣的时候，这些呢都不算什么，我们都可以平安的度过，把它归头一大所以呢，这个彼得呢只见耶稣的时候呢，他就可以走在水面上，而且呢不怕大风不阿弥陀佛，圣经说要到耶稣那里去
他就在水面上走，然后到耶稣那里去，他就不怕这个大风浪了不怕大风浪。阿弥陀佛，bila kana nai，他们你发露出bila，我冷安起什么去了？因为他只有见到耶稣，没有他就算是有风浪了，他就不怕。这些风浪代表什么？患难各式各样的遭遇una taplik una hari umpan patinaku una yami kehadiran ahlaka kehadiran orang padas hanana segala ini mahapinan kaum kita segala satu kali angin san原来都这个拉沙瓦，那个风浪并没有消失但是他既然可以走海面，为什么？他只见耶稣了。好，所以我们看圣经，主耶稣他怎么说呢？我们看约翰福音的16章，约翰福音16章33节，约翰呢邊16章の33節，16章33節，我將這些事告訴你們，是要叫你們在我裡面有平安。在世上你們有苦難，但你們可以放心，我已經勝了世界。好，這是主耶穌對門徒所講的話，也是對我們所講的話。照說你什麼？好多米少安米拉，都說安米拉好kita dan。Soalan nama ko kamu tunah nama. Sakat ini rumah nama ko hauki ira ko dihatai ira ko hean hau nama sana。这个叫你们在我里面有平安上。这个巴萨拉鲁玛好你也什么？看的这好就是属灵层面、心灵层面。这个好伊拉古黑暗伊拉古里海好我嘛这个伊拉古的这些什么都是为了他的别人好努力的伊拉古说你什么还伊拉itu好那生一定的都那 sekarang 看的来咱个啥话？他们上说好你什么？说在世上你们有苦难，所以说并没有否认说没有苦难，就像彼得一样还是有风浪但是呢，他只见耶稣的时候，竟然可以走在海面上还有itu kurang taplik itu hau kurariar hanasa uras sahawi dengan si sama mana dengan haulun dan video hauraku itu hadumira rahat hadumira au pangi lumira tuna hari au pangi lumira tuna taplik hanasa saka ini dengan pisingku lumita hati itu hanasa anu si sama asal mana dengan lumita hanasa pangi lumita tuna sem tuna rapat hanasa sama nila ko sa niya sama hausa nga ay hanto na ko paro sa na mo baru ikay ito ba ko na si kaisa ano kailan na ko nita ko na siya sama malasa o marasa how kita ko na siya sama an pakarui how to na bisi hayawan kita hanan tay hawra pades hay saya ay karasawat how kuya pari saya ay karasawat how atata saya ay karasawat harawan na kurara pades urasa paro sa numita Saka baru ikan itu hau meminta sama nanti ni hau pakas klinai kita hau nanti sama buya singko meminta ko pakaru ikan anu haratengan saka hau ira tu hau tunumai tu pihinum patanan tek hau ni sama tunumai tu singko meminta kanan agi si ayau bahasa si ayau meminta rapates si ayau meminta hau kaira ini lah hau mengata ini tu nasaskar saat ini mahafi yang hau kita kusuan sama 这个就是呢彼得呢，只见耶稣的时候呢，却能够呢平安的度过，就算是在这世上，还代表着各式各样的患难苦难，但是呢，只见耶稣的时候，竟然可以走在海面上的。第三个，我们看彼得呢，不见耶稣为什么会不见耶稣呢？本来他是只见耶稣的时候，他就可以走在海面上。但是没有见到主耶稣的时候，情况会怎么样？好，我们看到马太福音的14章，马太福音就用小的三七线，我的这边的都马上了些什么这个要马上那个一定要发入
ano si sama sa araw ng orang kan sudah aku ya lihat saka cagi aku balik aku tampilin awal tu araw berpura si sama sana mana awal araw berpura si sama 为什么会不见耶稣呢？因为呢他的注意力呢已经看到了这个风已经看到了这个只因风大，我们看圣经14章30节就用修咯三七线只因见风甚大在你马边的好容易大马老都那个不要大概好法力在那加密多就惧怕了加密多本来只见耶稣的时候是好好的，他是不怕这个风浪的，是不怕这个海浪的风了但是呢这个时候呢他说只因风大的时候呢，他的注意力这个时候只有在风把我也好多那里比如说呢，我看大概好多要发力才能加密多哇这个阿拉多看得发力看得好阿拉多有三好的dalam contoh selalu value sana naik satu value kiamnya itu tahu anak ada value terus singalan anak sana auto kalau di hauli dalam sebaik baratan ayah mahal itu kena saksi ngaran ayah ada itu mulai ke pokoknya sakit mungkin saya kita utang tahu mahal tak pula dipikir所以呢那个台风一来也是一样人都会怕所以呢，这个彼得就是这样，因为风太大了，所以没有看见耶稣了。我都马老了，不能接受，无法理他，根本的那个没了。所以圣经说只因见风甚大所以今天呢，同样的当我们呢所听到的，甚至所看到的没有耶稣的时候，我们只看到患难，只看到疾病，只看到生活的周遭的环境的时候呢，我们会怎么样就好像彼得一样只因见风甚大我们就会害怕讲一不知道今天还会那个拿色给他烧我的风今天还会哎呀是完了老satu kita讲你爱不到所以呢就没有见到耶稣了Tuhan dengan sabda Yesus讲一度这个彼得就是这样子只因见风甚大他就呢惧怕了就惧怕了所以呢同样的在圣经里头呢，我们看到了这个门徒呢看到耶稣被捉拿的时候呢，他们就离开主耶稣了也是一样的。有的呢是因为见到这个患难有的呢就会跌倒了，在这个信仰当中也是这样子所以我们看到了，如果看到患难有的人就因此跌倒这我们看这个马太福音的24章，马太福音的24章，24章第9节。第10节，这是末世的时候你不知道他的那一好为了把你要你什么，所以耶稣事先就告诉我们了。所以是24章第9节，那时人要把你们陷在患难里，也要杀害你们，你们又要为我的名被万民恨恶。第10节，那时必有许多人跌倒。也要彼此陷害，彼此恨恶。所以我们看到呢，只因见风甚大，所以很多人就会跌倒。彼得也是一样，就惧怕。所以呢，我们看到了同样，这个时候呢，因为患难各式各样的遭遇，人就会跌倒。为什么？他只看到了这些患难，没有看到耶稣。我们说回来。
当彼得呢不见耶稣的时候，结果怎么样呢？Kuna si Pedro asakan nung nagkura siya sama, hawin nila haw. Sama na ito ko ikoron lumira, pati koron lumita itinito namatay din suyong siya. 我们看马太福音呢14章，14章30节下半段告诉我们，37 karang lumira，谈到说将要沉下去了，所以我们看到呢，Pedro to hawi sa matagal to kuna si Pedro hananay may harap aya paulipan ka ko sa tawag si Pedro 我们看到呢是彼得呢不见耶稣的时候就会将要沉下去，所以我们在信仰当中也是一样的如果没有见到主耶稣，我们不能没有耶稣了。如果没有耶稣就像彼得一样只看到风浪，然后就将要沉下去，就会惧怕所以我们没有耶稣就没有依靠，没有避难所。Awak sama awak pikiran kita, ciang itu kita, magtanong to, masa to na sa pikiran kalau makan tahu di pikiran panenang ko na siya sama sa panenang na ko angin na to na pari to na taprikan. Sangat hatinya awak tu awak ko na siya sama ufali na sa taprikan sa bulan panenang na mana sa magtanong to, sa ini mahapilan tahu kita. 所以呢，我们从圣经里头同样的当他们见到主耶稣被审的时候呢，彼得怎么样？3次不认主，也就是这样子Sekarang amaran pun kena cek sama sebenarnya tak kena cek Pedro, dan turun kena cek Pedro ambil hak kenal. 所以呢，我们看这个历史也是这样子我们看这个以色列人，那以色列人看到那akhirnya tuh kayak ayam好的苏拉好的tanam看到那以色列人呢，他们去窥探迦南，回来的呢只有2个人报好信息，10个人呢报坏信息，结果他们就没有信心的了讲一步哇，什么呢？好个等人好的辛苦都拿过来当道。我们看这个历史百姓他们的情形怎么样？我们看到民数记的13章，民数记13章，民数记93章。民数记13章30节，我们看到33节，30节到33节，当这个12个探子回来的时候，我那dosa包好比Surabaya好，luka itu好那个kita besar好，no ya di Surabaya我们看34节，迦勒在摩西面前安抚百姓说：“我们立刻上去得那地吧，我们足能得胜。”31节，但那些与他们同去的人说：“我们不能上去攻击他那里，因为他们比我们强壮。”探子中有人论其所窥探之地，向以色列人报恶信说：“我们所窥探经过之地是吞吃居民之地，我们在那里所看见的人民都身量高大，我们在那里看见亚纳族人就是伟人，他们是伟人的后裔。据我们看自己就如蚱蜢一样，据他们看我们也是如此。”好，我们看到百姓结果怎么样？听到这样的一个恶信，matangnya kalau nila hananay hawi untuk maka baik usul dikaribu sama na usul nila san hawi itira mihinom atau manila tantau sa haw kansur sa kita atay rami ruis sakat sa maruil haw numita sa urasa hawi uya rumah hananay hawi saka maay kita atay na sama na hawi suray haw itira hananay
Ilang berapa pina kanane asumar auto mangirusai aswar saka mahai kita atayra sama na hukuman na itu tamdaw pura ikiray atamdaw ano ako akawang awi away pura tamdaw no mahagbiag kami awi ano sa nuri sanay pinundan na hakamyan na hasira ay to siyang sabong iyan saka biitay biipura ano masalah si Kuryati ani ako ni Kuryati katanya ni Yaubin yang paito pungkun yang paito isa walang tusa mo dito siya ako ngira tama ko akhirnya mga anak so ananay sasaray ko na si Kuryati akhirnya tao'y siyang ito sinauran na kaum Israel. Mula di Surabaya, akhirnya itu pati na ko sa tuulili, sa taawi maasya ito, pati na ko ananay. Pag-irusay ito, pati na ko kuranan. Sa taawi, matangil ito na aruman ni Atam na suya, 他们就是看到、听到这样的一个恶性的时候呢，他们就没有看到神的作为了。就是kapag ng auto kemak, auto kawas, sa uyak kakaangay, kasaransam, kasi angin ito numira. Sa katubang ito, paano man atam daw sana. 所以我们看14章第1节到第3节。民数记14章第1节到第3节，当下全会众大声宣扬，那夜百姓都哭号，以色列众民向摩西亚人发怨言。全会众对他们说话，巴不得我们早死在埃及，或是死在这个旷野。耶和华为什么把我们领到那地，使我们倒在刀下呢？我们的妻子和孩子也必被掳掠。我们回埃及去，岂不好吗？好。Saka ini mahabilang kaum kita lang yung para tahu pada simusi jawaban mana kali anu kawas kami kali ini si puto ko maaya sa hau kapal ay itu na kakaran ko maay saka kali din hau kawas lang kita hau tayo ni kami hau mana mapatay hau ini kami hau karatu hau puno umama inomiyang wawa hau lumiyang hau mahuliyong to kapilo kaya hau itali si puto ko kang maay sa to 所以呢，他们就将要沉下去了。我们都不要辛苦好努力了，马上好多的去比丢完很难来。这个，所以我们看到彼得只因见风甚大，所以呢将要沉下去了。这个好什么不能熬多，好不能去比丢，还给了都不能够比辛苦好努力的很难来。努力的要是不然嘛，能也好努力的很难的好呀。我们能不高啊，我们能接什么？ mana kata tenang， 好，我们看耶稣对他们所讲的话，什么那个发生过行业上的好像让人很见，所以我们看到圣经我们看翻回来马太福音14章，马太福音的14章。 14章31节，马太福音9:31。31节，耶稣赶紧伸手拉住他，说：“你这小信的人为什么疑惑呢？”那32节，他们上了船，风就住了，在船上的人都拜他说：“你真是神的儿子。”Saka tentang hal hal ni sama kuna si video kanana ya hawi suara hal ni你妈妈外国信过都没说在这里谈到小信的人，就是没有信心的人。不然妈妈外国信过神的一面对了，在原文是没有信心的人为什么疑惑呢？不呢，后给拉山，为什么？因为呢没有见到主耶稣就是因。 见风甚大，所以呢就起了疑惑了，就沉下去了。所以今天马比呢好努力干，那个比辛苦努力干阿威阿那来好马达比都开了好阿拉巴斯，不改把我见努力干
kaupaya sa kuliah sa araw ng mita ano ra nanaw paaraw na hawi au paturasan wa matalan bukan usira ng mita ano siya sama paaraw ng mita hananay hawi sa baru wih hawi mita sai kurto dan dengan mita kusar no siko 最后我们看一段经文，我们看希伯来书的第10章，希伯来书第10章38节、39节，希伯来书第10章38节、39节，10章38节。只是一人必因信得生，他若退后，我心里就不喜欢他。39节，我们却不是退后入沉沦的那等人，乃是有信心以致灵魂得救的人。我只来到当中，你连信仰都没有好过高的好路呀。antara di korpo singko no mira hawi, saka hamba baru tak lumago sanjo kose. So aku yang matanengai, antara di purai hau kita atamta. Ya ira itu singko agasa hau to kakiting no sa afang sa. Ini mahapihan kita kusar manusia. 我们不是退后入沉沦的人，做不要当然一过来，我真的爱好给他，也有一个幸福，他那里好makiting爱大家到，那么他给他三好的，所以我们既然是不是退后入沉沦的人，而是有信心以致灵魂的得救的人，我们就要像彼得只见耶稣，不要只见风浪所以呢，从这里我们就可以知道，在信仰的生活当中，我们不能没有耶稣。今天晚间的聚会就到此，我再一点的鼓励大家会带，你看大家要上帝感，修三拜13首。我